Телефон соны ғой. Жаңа алдың ба? Жоқ, маған жақпайды бұл телефон. Апам базардан 30 миң алып берген. 50 миңдегі бар, ал мындан да жақсы да. Аябай жақсы тартады еще. Сеники қанша сомдық телефон? Менікі 10 миң сом. 10 миң сомдық телефон көтеріп қалдың беле? Мұнша не арзан? Ұялбайсың мұштай телефон көтергені? Жоқ, бірақ жақсы ештейді. Қотсы? Шынара? Сен бе? Ооба, мен. Уш жерде иштатасың ба? Ооба, ушул жерде пол жууп иштеп жүрөм. Апама Тазалап, пол жууп, уялбай элесиң иштенин. Апай пол жууп тазалаганда эмнеси уят экен? Апама жардам берип. Окуучулардан уялбайсың ба эч качан? Окуучулардан эмнеге уялам? Апама жардам берип, күндө апама жардам бергени келип, ансыз деле чоңоюп калбадымбы? Апама жардам берип жүрөм ушул жерде. Эгер силер өзүңөрдү менин ордума коюп көрсөңөр, эгерде сенин апаң ушул жерде пол жууп жүргөндө жардам бермек белең, албетте жардам бермексиң. Чынаранын сөзүнө аябай күйүп кеттим ичимден. Аябай ойлонуп да калдым. Апам ушинтип кыштап, суукта мен багам деп иштеп жүрүп телефон алып берсе, а мен болсо мен да мындан ары апама жардам беришим керек. Ооба,